Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap dua pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemubukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резерва вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.